upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Lapor upacara hari perdana pasca Lebaran Idul Fitri apel hari Senin tanggal 10 Juni 2019 siap dimulai. Laksanakan. Dari fraksi Partai Demokrat luar biasa satu bentuknya diwakili. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا، اللهم سهل أمورنا وطول عمرنا وصحي أجسادنا وحسن أخلاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصرنا. kembalikan dan bubarkan. Diikuti oleh staf sekretariat DPRA